Tribunal Constitucional Wasim sentencia Ukuntakama Zapatakama Rixicachimusja inconstitucional nispa resolución legislativa 021-2020-2021- CR Chaypim Nichkan, Congreso de la República Wasija Manas Tawapataitaja Legislatura Nisjataruan Manchu Chaynapi Constitución Maitupi Ley Nisjanchikta Alchanan Kupaja Colegiadum Niikamusja Artículo Iskaypachak Sujtayo Constitución Maitupi Nisjan Manjinaja Apakunansi Kainapunita Ñawpajtaja Yajapas Llapansi Hispichinanku Sujtachunka Sujta Butunkunawan Arininanku Hatij Ningman Referéndum Nisjaman Yaykunanku Chaymantam Iskay legislaturas ordinarias Hatinallapi Butananku Pusajchunka Hanchis Butukunawan Arinispanku Chaynallataqmi inconstitucional kamachiwan kay leykunatapas churaykunku reforma constitucional nisqaman 31280 hinallataq 31304 hatijninmanñataq 31305 yupaykunata. TCNI kamullasqataq kay sentencia 918/2021 yupay manas ñakarichinchu parlamentariukunata utaq manas ñakarichinchu parlamentariukunapa ruwarisqankuta